turn away. It's just there's nothing left here to say. Turn around. I know we're lost, but soon we'll be found. Crveni krst Čičevac na radio Čičevcu ima svoju emisiju, mogu slobodno reći autorsku emisiju, gde mladi volonteri Crvenog krsta svake nedelje promovišu program promocije humanih vrednosti, iako je taj program već promovisan u školama, kako prosvetnim radnicima, tako i roditeljima korisnika našeg programa. Ono što je bitno, da kroz ove emisije Crveni krst Čičevac ne samo da govori o programskim aktivnostima vezano za program promocije humanih vrednosti, već i o drugim aktivnostima koje sprovode i organizuju mladi volonteri Crvenog krsta Čičevac. Na talasima Radio Čičevca počinje još jedna emisija Neki novi klinci. Danas ćemo govoriti o aktualnim događanjima u organizaciji Crvenog krsta i školama, a imat ćemo i gost, takođe učenike, ali sa posebnim razlogom. Autorska emisija Volontera Crvenog krsta realizuje se na Radio Čičevac od 2005. godine. Po završetku novinarske radionice nju realizuju mladi volonteri i omladinci i podmlatkari iz Crvenog krsta. Oni promovišu promociju humanih vrednosti i sve ostale aktivnosti koje se odrađuju na Crvenom krstu. Ovih dana u osnovnim školama organizovan je likovni konkurs na temu promocije humanih vrednosti. Učesnici konkursa bili su učenici 2. i 3. razreda osnovne škole, a njima su se pridružili i predškolci iz dečijeg vrtića. Konkurs likovnih i literarnih radova je jedna od aktivnosti koja se sprovodi u okviru programa promocije humanih vrednosti. Na ovaj način, deca koja su obuhvaćena programom, kroz likovne radove, kroz pesme i priče, iznose svoje stavove, mišljenja i razmišljanja na teme programa. Crveni krst u gradovima i opštinama nagrađuje najuspešnije učesnike konkursa, a onda te uspešne radove, i rekla bih najuspešnije, dostavlja Crvenom krstu Srbije. Potom Crveni krst Srbije pravi selekciju dobijanih likovnih i literarnih radova i nagrađuje najuspešnije učesnike konkursa prigodnim nagradama koje su u duhu programa, ali jedna od nagrada je i 10-dnevni boravak u dečijem odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Balšićima. Kao predsjednik opštine i kao osoba koja je učila ovu školu i završila 8 razreda u ovoj školi i kasnije i školovani, čast mi je da danas budem sa vama ovde, čast mi je da promovišemo ovaj projekat koji se jasno zove Promocija humanih vrednosti. Saradnja između opštinske organizacije Crvenog krsta i osnovne škole Dositej Obradović u Čičevcu je značajna i višestruka. Različiti programi kao i edukacije učenika imaju za cilj da od učenika stvaraju racionalne ljude sa zdravim pogledima na svet. Program humanih vrednosti je jedan od tih programa koji daju vidljive i opipljive rezultate. Sve što je odrađeno na radionicama naći će veliku primenu na redovnim časovima, naročito na časovima građanskog vaspitanja. Nadamo se da će ova saradnja da se nastavi u buduće i da će što veći broj dece da bude obuhvaćen ovim programom. Sadržaji su bili veoma raznovrsni, deci interesantni, prezentovani su na jedan zanimljiv i njima prilagođen način, a sa druge strane veoma primenljivi u našem svakodnevnom radu. Mišljenja sam da je ceo ovaj projekat izazvao veoma pozitivan uticaj na decu i očekujem da će naša saradnja sa organizacijom Crvenog krsta i nadalje biti ovako uspešna. Ja sam nacrtala decu različitog pola i različite boje kože kako dele jabuku.